Namhlanje ngizokhuluma ngento ebucayi kakhulu ngoba ngizokhuluma ngento ethinta ipolitiki. Njengoba ngumelaphi ulapha lonke uhlobo lomuntu, kubalulekile ukuthi makukhona into ephuma esandleni noma yiphi, as long as mangithi abantu bakulowo mkhakha ngiyabalapha, kubalulekile lonto leyo ngikhulume ngayo ukuze ngikwazi futhi ukuyilapha. Into engizokhuluma ngayo-ke, ngizokhuluma nge-EFF noMalema, ngoba phela uma ngithi EFF ngisuke ngithinta umholi wayo uMalema, bese ngikhuluma ngale ndaba le yeDudula noLux. Isizathu ukuthi ngikhulume nge-EFF nomholi wayo, sijule kakhulu, asikho kwi-level wonke umuntu angayi-understanda ngoba number one, uMalema uhlakaniphe kakhulu and uMalema unepower and uMalema usesigabeni sokukwazi ukuxhumana noNkulunkulu kwenye level. Yinto leyo wayeyena uMalema angakazi asitshele isizwe. uMalema usesigabeni sokukwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Usengasho-ke yena bengabethanda ngelinye ilanga ukuthi uxhumana ngebonakaliso noma uxhumana ngamaphupho noma uxhumana endaweni engcwele, kodwa engitshela abantu mina uMalema uyakwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Kusho ukuthi uMalema azikho iy'mpendulo angayifuna nanoma ingane angekakwazi ukuyithola. uMalema udalwe ukuthi akwazi ukusho into ingakenzeki ukuthi izokwenzeka kanje kanje. So iyangididisa-ke le ukuthi uhlulwe yini-ke pho manje ukudila nalento yeDudula, ngoba lento yeDudula akufanele uMalema yena ayi-entertain, aloke ethi uzoyivimba ngoba spiritually nangokwamandla vele lento yeDudula izozivimbekela kona, ngoba indlela eqhamuka ngayo iqhamuka ngendlela engazi ukuthi izosiza, kodwa ekugcineni ukusiza kwayo kuzovele kuphelele nje ezeni. Ngikushiswa yini-ke lokhu kangaka? Ngikushiswa ngoba uMalema as much as ezazi ukuthi unamandla, kufuneka abone phela ukuthi lento yeDudula kuzoba into yesikhashana. Ngoba kuzoba into yesikhashana, kufuneka abone uMalema ukuthi lento yeDudula abekho abantu ekuzothiwa ngelinye ilanga abahambile eSouth Africa. Yebo uzobangeka umsindo, yebo kuzohluka kwenyuka, yebo bakhona abazohlukumezeka abantu, yebo umphakathi uzoyisapotha lento, kodwa alikho ilanga ekuzothiwa sebehambile-ke abantu. Kufuneka abone futhi uMalema ukuthi ngokwamandla kwe-level akuyona, kufuneka yazi lento ukuthi umuntu bese kwazi ukukurobha, wakwazi ukukhuluma ngento eyenza ukuthi abantu bayizwe. Khona into ekuthiwa yinto abafuna ukuyizwa abantu. Awulwi nomuntu bengabe ekhuluma ngento abantu abafuna ukuyizwa, because abantu basuke bona bezothatha iy'nqumo bengacabanganga kakhulu ngaleyo nto, kodwa bazozithatha iy'nqumo based ekutheni lento ekhulunywayo vele into abafuna ukuyizwa, ngoba vele iqiniso lithi vele abantu bokufika mase kufike bona nje umsebenzi uyawuthatha kalula. Mase kufike yena nje uyangena, mase kufike yena baqhamuka nama-skills amaningi ahlukahlukene. Abantu bokufika vele banama-skills amaningi ahlukahlukene. Umuntu wokufika ukwazi ukuba nama-skills ewu-7 eyedwa, bese kuthi thina umuntu uthola ukuthi sine-skill esisodwa nethalente kuphela, noma kwesinye isikhathi thina abantu asinaso iskill, sinethalente. Sibonge-ke bandla kuma-blacks asimelile bandla ahamba ayakufunda abaneziqu ngokuhlukahlukana, basimelile-ke labo bantu-ke bazoyizwa lento le engiyikhulumayo. Awuphikisani nomuntu okhuluma into abantu abafuna ukuyizwa, ngoba abantu uma usabatshela into abafuna ukuyizwa, lapho basuke be-like iy'lwane, basuke bengenza noma yini ngoba ukhuluma into abafuna ukuyizwa. So njengamanje-ke, njengoba lo muntu ekuthiwa uLux sekukhuluma into abafuna ukuyizwa ethi uDudula abantu bokufika abangenawo ama-permit, ayikho indlela okwamanje uMalema ngathi uzolwa nayo physically ayinqobe, ngoba the more lo mfana eboshwa uzothola amandla, bazomsupport abantu, nekade bengamnakile bazomnaka. Kodwa beke i-EFF yehlisa umoya yamiyeka ayenze lento yakhe, abadudula bokufika,
ngokuthi lento isihambisana nemimoya and kunabantu abakhulu njengabo Malema bangahambisani nalento and kunabantu abama leaders abakhendla kuwona lamazwe angaphandle ngoba ngesikufihla ukuthi u90% wama officials and ministers and most of business people bakhendla khona kulamazwe angaphandle banenyanga zabo labantu ngaphandle si South Africa kodwa bafethu uma sikhuluma iqinisela imsulu umuntu nomuntu akayibuze ophezulu nowezimali eningi ukuthi uke wayani kokhendla ngaphandle so bengabuke wakhendla ngaphandle njengoba wakhendla ngaphandle imithi yangaphandle mayisiza ngaphakathi labantu badonswa yile mithi leni ikhendla ngaphandle nithi niza la ukuthi enye level engikhuluma ngayo ngani abantu bazongizwa yini ngenkathi ukhendla ngaphandle uza namabutho angaphandle ngaphakathi alandelwa yilezi ehamba phansi into engiqonda ukisho ukuthi ke ngenkathi kududulwa yila kumele into ayilindeke kuMalema sofika isikhathi la abantu bezolimazana khona ngenkathi belimazana abantu yila umthetho uzobe sewuthatha indawo khona ubone ukuthi there is something wrong ngoba phela akekho umuntu okufuna phuma igazi akekho umuntu ofuna limali ngabe wokufika ngabe wala akufanele umuntu alimali and bengabe kusetshenziswana namaphoyisa sizofika isikhathi la amaphoyisa ezogcikeka khona ngoba beke wonke ama officials athula noma Malema bathula nathi njengamakhosi sathula uzoya emaphoyiseni athi ngo1 no2 no3 asambe siyodudula abantu kuzoya kuye amaphoyisa acikeke amaphoyisa awafuna ukutshelwa ngomsebenzi wawo ngoba asuke ayu-understanda umsebenzi awenzayo akafunde eqhamuka umuntu ehambe wahlome angakwenza bengabe kusaqala amaphoyisa kodwa kuzoya kuye agcine ngasayenzi amaphoyisa leyo agcine ngasayenzi amaphoyisa akayakwazi ukubona into ekhona nento engekho amaphoyisa akhe ayakwazi ukuyibona leyo so azogcina engasavuma ukuhlona ukuthi namhlanje siyodudula Alex namhlanje siyobadudula kuphi namhlanje azobatshela into eyodwa ukuthi ayibosi nomsebenzi wokunakekela icommunity kufuneka siwenze sinama docket ekufuna siwa attend sinokuthi asinasi isikhathi sokuthi solo sihla senyuka sambe sidudula nabantu yimpilo ezogcina ilwekela yona itself that is why ngithi mina umholi ofana njengoMalema thina esimhloniphayo uyabo kumele intweni ezifana nalezi angavumeli ukuthi ngempela uLux aze abe namagama awaqondisa kuyena amanye awo azenza insult kufuna ngayivumeli liyonto ufuna enze njani kufuneka vela athule abuke bese sigada ngokuthi sizothini isiphetho ngoba lento ekhulunywa uLux into bonke abantu angathi bonke uyinto u80% wabantu abafunayo ukuzwa ngoba ekulambeni kwabantu base South Africa kuba sengazi ukuthi balambe ngenxa yokuthi imisebenzi ithathwa yilaba kanti beke nje yonke lento yayekwa yenzeka izosivezekela ukuthi ekulambeni kwabantu yingoba vele imisebenzi eSouth Africa yikho abantu kufuna basebenzise amakhono abo ukwazi ukuzikhiqizela indlela abazophila ngayo izogcina ivela leyo ukuthi akufanele ngempela umuntu arelax athi mina ngizoqashwa athi mina ngizofesa umuntu nomuntu akabheka italente lakhe ukuthi mina ngiphiwe kwini umuntu akabheka ikhono lakhe ukuthi mina iliphi ikhono lami umuntu akathinta igeja lakhe athi ngiyovula ivandi umuntu abantu abafunda ukusebenza ngokuhlanganisana abantu abaqale izinto ezithi azibe inetwork kodwa esemthethweni so that is why ngithi mina ke ngiyacela ukuthi iEFF ingaloku iphikisana nendaba zedudula sizofika isikhathi sayo idudula angisho ukuthi I am totally against idudula futhi angisho ukuthi I'm supporting uMalema or I'm against uMalema kodwa ngithi ake siyeke into izilawule yona ngoba vele bekela chitheke igazi umthetho wa South Africa awuvumi kube khona umuntu ohlukunyezwayo nochitha igazi kanti bengabe beke batshelwa abantu kathiwa siyadudula konke kuthiwa abantu bangenwa yimimoya beke kwaba lento engathi violence uma eplane kahle ukuthi siyokhuluma kahle kodwa athi befika le yakhona afike lo muntu odudulwa yavela goloza kuvele kuzenzekele kona kugcine kushawana kugcine kulinyazwana kugcine kuboshwana yonke into izoya
kulomfana lapho kobe kugoqwa izandla and umphakathi yobuso against lumfana ngoba umphakathi ngiyawazi mina awuhambisana umphakathi nomuntu makuthiwa ngempela nangu umuntu ohlukunyeziwe okwamanje ngingashiwo nje kuthiwa kududula kodwa mase kududula bedudula nabo abangani ngoba phela funa understand lapha nithi abadudule nabo babantu egcine bayakwazi ukududula kodwa kududulwana and kududulwana nje sinama South Africans akuwona wonke lamazwe ngenkathi kududulwana la bazowadudula ama South Africans aye ngemisebenzi le aye ngemshado le aye ngenhloso kududulwana la sekuhlukumezeka abantu bethu abakwamanye amazwe uyabona so kunezinto ekufuna sizenze ngohlelo uma kuukuthi le dudulwa ibikade i-honest ngempela ifuna ukulawula isimo kumele imash ihambe iye eLuthuli House ngoba yonke into eyenzeka la kunomholi okupresident ayihambe imash iye eLuthuli House then from Luthuli House kuzohlalwa eParliament idingidwe le ndaba uma ngabe beyidileya bayazi bayidileyelana angeke bayidileye bengazi bayidileyelana akekho umuntu ongaboni vele ukuthi izwe kubalekile vele egcineni ukuthi kube nendlela yokuthi lihleleke uma bona bengahleli bayazi bakwenzelani lokho ngeke abantu abangaka eParliament bese behlulwa ukuthi izwe lethu lihleleke no ngeke bakwenze lokho so ngithi mina idudula ayihambi yodudula lapha ya eLuthuli House ikhulume zonke lezi zindaba mase kusuka ke manje lento ihambi yoxoxa eParliament ibisiyahlelwa ukuthi izokwenziwa kanjani mawuphasa umthetho ukuthi ayenziwe and mayisiyenziwa from Parliament iyobe seyihleleke lapho kobe sekunokuphepha kwabantu kobe sekunendlela eyokuthi abantu badudwa kanjani ngoba sinawo amaphoyisa maningi amaphoyisa ngeke ahluleka ukududula kodwa nawo adinga iinstruction eqhamukayo kwabasiphethe ukuthi awadudula amaphoyisa akwazi ukushayisa imoto ekuthiwa intshontshiwe enza ama roadblock enze noma yini mangathiwa nje kulungisa lento uhulumeni mina ngiyamthemba uhulumeni angakwazi ukuyilungisa kodwa bengabefuna akufanele sibe yizwe nami ngizolala ngivuke ngithi nami sengineyami operation sengenza ukuthi phatha ngempela izwe seliyanyakaza ngeke kukwazi ukulawuleka icountry umuntu bengalala avuke athi khonto afuna ukuyenza lento ngiyisho ngoba ekugcineni ziyenzeka zonke lezi zinto kodwa zibuya zize kuthina sekukhona abantu abaxoshwayo emsebenzini sekumele simbuyisele umuntu emsebenzini zibuya zize kuthina sekukhona abantu ekade benza imisebenzi abasakwazi ukuyenza imisebenzi ngoba izikhulu zabe kade ziphakathi seyikhishiwe uyabo sekumele mina ngisebenze kanzima manje ngibuyisela umuntu emandleni akhe ukuze ngingasebenzi kanzima ukuvikela kungcono kunokwelapha lezi inkulumo zami engizikhulumayo izinkulumo zokuvikela ngoba mase kumele kwelaphwe kuyabiza ukwelapha futhi kunzima ukwelapha kanti kungcono ukuvikela uKingBhaka lo umfana omncane obhuqabhuqa imizi abafakazana ngothola lamentshi bathi ithuluza ngihamba ngelifica ensimini bathi uqhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini bathi wathi uPhaka udakwe yini hayi ngicela ukuma lapho kwanamhlanje kodwa ngelinye ilanga bayongibonga ngalento engishoyo upresident weEFF uyongibonga umholi wedudula uyongibonga ukuthi angingafunwa manje ukuthi kulokutshelwa abantu ngoba vele abantu bebetshela into abafuna ukuyizwa vele abantu vele banenkinga zabe eziningi ayitha ijike lento iye kodudula lapha ya komkhulu uzoyibona ke beke bayenze njalo izohleleka akududule lapha ya thank you very much.